Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waasdain ha pamuji serta pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mga palanggungan na kami Islam erinay sabkitan niyo kumanap pangajian dahin ha amuin katagnaan na to insyaallah Subhanahu wa Ta'ala murmurahan dilan kita sin Allah Ta'ala taufiq ha waktu ini amuin laung ta ma pasawat ta marayawin pangajian ta insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. In pengajian na to ini amo na in kahinapusan dahin ha mga surah amoy in aun doon pag-ianun kasam atawa pagsapasin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha amoy in surah kahinapusan siyang kutag pito surah aun kasam niya mo na ining kahinapusan niya amo na in suratul Asr. Demikian in surah hambuok siya ring ha haupo ding ha mga surah amoy in long tatu ayat da siya biya na sin suratul Kautsar, suratul Nasr, iban suratul Asr amo na yung pangadyan na to bihayaon. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. In surah ini baita kato sin mga sila mananapsir in Allah Subhanahu wa Ta'ala sima pa siapa waktu kay kamaksuran sin asar pag ianun waktu adaw zaman waktu amuin doon hayaon in waktu ini amo na in waktu katubtuban sin ini pangumulan si manusia laungta diin na in umul haba sin umul dihil kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amurad in waktu niya diha gumi ini. Biya na hadya hayad to
amun inda jinis na manusia dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun na mahaba pangumulan aun na tiyo-tiyo. Sa sumakawa doon ay nibiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr. Bunal tuod in katan manusia halawm kalugian. At niya lugi in katan manusia. Labi-labi na in manusia nagsisipat siya sin sipat kalugi iwan kakulang. Ambuo kini ring ha mga ini pagka manusia sin manusia in magpajukup kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing kita kulang kabus bihan. Bukun kita nagsisipat sin sipat jukup bihan. In kita kulang. Magtug kita, magbati kita, paghapuson kita, magkusugin pamaranan, tabihan to katantan in kahalan sing kita. Sumakawa aun kalugian malaggo daing hakatantan kalugian amunain biyayta daing dihalawm sin sura ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa waktu, pa jaman, bunal tuod in mga manusia lugi. Lugi sila. Buat malingkan aun di malugi ding ha mga manusia amunain siyabot di hakay napusan sin ayat illal ladina amanu. Isa pag iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala pamarat saya wa amilus salihat bukon tumubtod hadjarain doon haon ha pagparat saya suway in pagparat saya paganggawtaan. Bang siya paganggawtaan, suway siya ammal amin wayroon kuhila niya. Unin ammal way kuhila niya, amunin ammal piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piyang handol sin Allah ta'ala kanya hipabayta pa ummat niya katantan. Hikarwa, hikatu niya at-tawasi bilhaq wa tawasaw bilhaq. Amuna in pagwasihat wiyasihati doon hakasabunnalan. Wali atisam bisabar atau tawasi bisabar. Demikian pagwasihat wiyasihati tungod pa amuin kasabar. Naman jari doon hayaon mga katawtay manghuran agama Islam in biyayta doon haon innal insana lafi khusr. In manusia, kataan manusia, sabab doon haon laun si mga sila manapsir, in aliplam doon hangan sin pag-ianon ihsa insan, al insan na langkum in kataan manusia dahalaw man sin gumi inipya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kataan manusia lugi. Buat malingkan hindi malugi aun pag-iman niya. Hati niya aun pagtuhan, aun pamarat saya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na misan pa in kaaunan niya, in asalan niya, yaon kanya in sipat, hakabuhi niya, amin pag-ianon lang niya nuksan, iwan khusran, sabab pulang kabusin manusia. Magkaon, mag-inom, magtug, magbati, katanta niya on. Hati niya aun kakulang. Salta aun doon ka ini lugian hatao amuin bang siyari maghibal singgin nahawabaran niya inyad to katan subay aun hibal niya ang pasyari malugi. Bihan. Manjari doon hayaon in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in umbul hambuok tindukanan sin pakaradyaan sing kabuhi sa rayaw-rayaw rin di hababaw sing gumini marapa adlaw kana bihan na doon hayaon law niya in mga ayat ini amo na into nasabot ini aun doon haon law niya nasabot siya in pag-ianon hatu ayat ini hukman wa mahkuman alay wa mahkuman bihi. Uno yung pag-ianon ini. In hukuman, amo na imbiyantang sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pamano siya. Sin in mano siya, in siya yan
aun sifat niya kakulang. Hati niya, pagka siya kulang, subay siya mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sing kulang ni. Amo ating kamaksuran. Pangayon pa Tuhan Rabbul Alamin in kulang. Damit yan in kalugi si manusia. Doon hayan. Na, unang pagyanon lang niya al-mahkum alay. Imbiw tangan sin hukuman. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na lang niya in anak kapu Adam. Manjari, in mahkum bihi. Amo na in pagyanon al-khusran liman lam yu'min. Amuin butangan sin hukuman, amunain hukuman kakkal di na mapinda sampai paadlaw akhirat. Amuin biutang ha manusia in siya lugi bang siya ri magparat saya diha amin nasabot yaon muna sarta mag-ammal salih iban magwasihat wiyasihati haantara sin pagkamanusia iban wasiyati doon hapagsabar. At niya, pagka wasiyati, maun pagkasabunnalan. Uning kasabunnalan, amo na inding Allah subhanahu wa ta'ala. In bunnalda, amo rin dang hatuan Rabbul Alamin. Uno, in amoy in pakaradyaan, hikabatok mo pa, ini, atawa hika, patutog mo sim pag-iman mo. Sa rabing pag-iman ini, laong sim mga ulama at tauhid, yazid, wayangkus. In siya magdagdag, pagkaragdagan, iban mag-unuysab siya. Gumanap siya, bihan. Atawa, aun waktu maig, aun waktu makabalik. Bihad din pag-iman. Hati niya, wayrong katutukan niya. Kuno siya tumutog, bang aun pangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta piag-aanggaw taan in amuin hinang piangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan tim pag-ianon doon hayaon. Naman jari subay, ambukin nilang mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya tutog imparsog patansin ipon patag-ipon. Bat hambuok ini daing haamuin kapatut sin ini ipon harap patag-ipon damikyan ing kapatut sin tag-ipon maun paipon ni. Hati naon kapatut ta harap patuhan Rabbul Alamin aw nisab kapatut sin Allahu ta'ala rikato. Uno ing kapatut amunain parsawaran hangkan sila angkan kita piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan kita piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita makapag-ibadat harap patuhan Rabbul Alamin. Na, amo ating kawajiban tapatuhan Rabbul Alamin. Hanganin kita manusia. Hanganin kita ipon. Subay tadto init hitunay. Na in paghinang tayad to, bang tatyunay, doon haamin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun doon ang kabayaan ta, wajib ha Allah subhanahu wa ta'ala hitukbal kato in amuin tungbas sin pag-ammal ta. At ini amuin hak sin ipon, daing ha, tag-ipon kaniya. In hak isab sin tag-ipon, daing ha ipon niya, amuin tag-ipon harap kaniya, labay ring haamuin undang-undang sing Quran, piara haraak niya, amon ay pamho na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta doon hayan, damik yan, amin upat pakaradyaan nakasuda kay napusan sin ayat yaon, illal ladina amanu, piuas sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hakalugian, mga sila nagparat saya, parat saya sinway pagtuhanan do kaing malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala sarta mag-ammal salih hikarwa niya amuy in laungta wayroon ini kuhila niya hikatu niya at tawasi bil haq ipagwasihat uyasihati sin hambuok pahambuok hangan sin pagtaymanghud but in Muslim bariman magtaymanghud ha ngan sin pag-agama. Magtaymanghud. Nain magtaymanghud suway naglalasa. Nain magtaymanghud biya dasin sa padton habuk jasad. Bang kasakitan ni hambuin ini taymanghud niya
biyasin kaya sakitan imbaran niya lang niya bang sumakitin o numanaming katan ang gauta udyot baran sin sakit. Atawa duhol siki mo yaon nakasantok tana naman sin udyot pamaranan mo in sakit. Imaana niya bang aun tay manghud mo roon na nakabutas dahil hatiranan sin pamando sinaka Islam subay kaw mag-us-us, magpatumtum kaniya, magwasihat kaniya. Sabab, aun hak niya roon kay mo. Ikaw in nakahati, subay mo siya, inihitukbal mo in kapatot niya roon kay mo. Sabab inyan sukot, hisukot sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Ba't bang inyan di maaunin yan, malaraking pag-iman na isab. Diyan, malaraking pag-iman. Mahita di malarak. Magtay manghud, subay nagtutulong tabang. Bangkaw malasahe tay manghud mo, subay ing kasi mo kaniya, besing kasi mo habaran mo. Biyan. Amin, subay aunun haantara. Amin kumasikaw, hagin hawabaran mo, biasing kasi mo at tay manghud mo. Tayong kasi mo at tay manghud mo, biasing kasi mo ginawabaran mo. Bihad to yung biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabangkaw makasi kaniya, ang pakita mo roon na insya nakaharap na pakalaungan, na suway mo siya kadtuon, dahon mag-ison-ison, baytaan, biha, sin, inyan, tay manghud, bialo paragbos, nakarakan yan parugaing, wala nakaamo, biha. Inya tuwis sara, labay ring haamin pag-ianon, ini man raaming kumungkaran palyukayirhu biyadi. Magtuy-tuy mo siya, hiigon, butasun day nga amin hinanged to. Bang mo kakausan. Nabang di bisara. Yan. Nabang di hikato, hikahinapusan niya, panghindua. Ba't aun yan? Kaibanan patumtumon mo, aun kaibanan dukalan pa. Nabang dukalan, inyad to, aun yad to, nakasuod doon, hikatunyo. Bihan. Kaya hakasakasan siya sin, ini iblis. Bihan. Di siya pa akaron, di siya patay maon. Naubos in iblis, nagdarasing katakpabulan. Nakakilahan mo roon haamin piyatumtum mo, bang siya dukalan kay mo, bang mo siya patumtumon. Bihan. Na hindi tumay masimpanumtum yan, aon katakabul niya. Bihan to. Sabab mu'min law niya, bang siya patumtumon, bihan, sin uno-uno na, parkala sin, kasabon na landing Allah subhanahu wa ta'ala, na wajilat kulubuhun. Magtuwi mga majugjugin lang pangatayan nila bihan. Makananam sila hanggaw buka. Wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatum imana. Bang siya, masabot mo na ini katarangan sinamuin pagpatumtum mo kaniyayad to, na sumung, magsusung yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Pag-uusyan to, marap na siya, magtawakkal na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mapuas parkala. Inyad tuhak, sintay manghud mo roon kay mo, amin patumtumon mo siya. Inhak, isabsin, siya roon kay mo bihan, amin magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagpatumtum mo. Bihan. Hangkan na, hari isla pa maabot madtuparuhulan niya. In ayat, in sura ini, hawak to simpag naog, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni maugmanin ayat ini, nahinang tabi at si mga sahabat, apabila sila magbak, na magsalam siya lamin. Assalamualaikum, alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ilago simpahala iril sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alaikumussalam sambag kaniya. Damikyan. Giyanapan mo pasin. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Magsusung intaod. Sin pahala. Iril sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, labi pa, biyasin pangaddatan amunain, jimatu, ha mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang sila magbak, di sila magtuy-tuy magbutas. Magtuy, laung sinambok, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr,
illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sumubli sa binhambuok, mamasyara isab. Bihad. Atau mag-akad na sila karwarwa sa kaingatan nila ra. Karwarwa. Nahinang nga ito pangadatan si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magsusung intaod sinamal na hinang. Amuad to yung puunan dakula. Dahin ha mga amal. Hat nagbakin magtay manghud. Bihad. Wayroon bisara makauna ring hakatantan buat malengkan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala muna mangannal. Sarta basahuni na mo in surain. Amo ato'y nahinang nila pangadatan. Na, in pagwasihat hakasabunnalan, amo na in pagyanong kasabunnalan, amo na in akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in katan, undang-undang dahing halam sing Quran, piyatar lang simpamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahing ha mga hadisan yaon piyang hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala kani. Wat tawasi bis sabar. Ubus yaon magwasihat wiyasihati doon ha kasabar. Mahita ini magsabar. Bihan. Mahita ini magsabar kita. Sabab yung pagsabar yaon tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan kita magsabar bat bang siya aun impagsabar imana ni aw jimatu mabugat parkala. Uni mabugat parkala jimatu yaun tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita kita tukasun. Supaya kita makuyag. Mahita kita tukasun. Hangkan kita tiukas pasal sin nagparat saya kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan kita tiukas pasal sin nag-amal kita sin amal salih. Bating kabayaan sin syaitan mag-amal kita sin amal talih. In amal salih amuna insulang paamal piyang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinang amin bukon impuunan niya ring hatuhan Rabbul Alamin. Bihan yan. Amuna yung mga amal paningon singod. Kaya ibukan sin mata, singuran sin ini anggaw ta pamaranan. Bihan. Na mataod na yan bihan di madyato halaw manta. Yung mga parkala yan. Wa na'udhu billahi min dhalik. Magpatilibon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala rin ang mga yan. At tawasi bis sabar o al-i'tisam bis sabar subay tuod kita amin daugod ta in napsuta daugon ta in ini amin kababayaan ta hinangon hiparaog ta kasabar hasupaya mahinang siya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na bangyaon na kawa mo inyaon katan in pag-iman mo tumutog, amal ibadat mo way kuhila niya. In pagwasihat wiyasihati yaon ibadat sa laggo-laggo pasalansin napaaw na antara sim magtawtay manghud impag wasihat wiyasihati hamuk amal sa laggo-laggo. Amal sa laggo-laggo. Pasal kiya tukbal mo inhak mo patay manghud mo. Manjari bialik niya kay mo na hinang amal niyo karwarwah na kapag akad kamo. Sarta doon hayaon damikyan impagsabar. But bangkaw piaratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tutukasan imaanan niya 5 sakay mo in Allah subhanahu wa ta'ala. May ta 5 sa in Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nangako kau mahinang bariman. Nangako kau mahinang bariman. Sarta piyakita mo in tanda pa Allah subhanahu wa ta'ala in pag-iman mo to piyag amal mo sin amal salih. Amin amal way kuhila niya. Na hasabab yato tukasun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. But biyabay ta yan. Inna Allah idha ahabba abdan ibtala. In Allah subhanahu wa ta'ala bang aun napi niya ring mga ipon niya liyasan niya tukasun niya. Bihan. Na impagtukas sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kiyagausan sin ipon niya on, intutukasan niya on, wala siya narasi namin ini tutukasan, simbugat sin tutukasan niya on, na biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
bang kakausad niya hisulak into to kasanyaon, hati niya kasandalan niya, kaya sabaran niya, jidalahu fil bala. Ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala into to kasan. Mahita, kitaon sin Allah ta'ala in timbangan sin hugot sin yakin sin hambuok ipon niya bang biya diin. Sabab doon hanin darajat sin sulka biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. But in sulka, namataod darajat niya. 8 darajat in sulka. Naroon na yun kita banghaw no makabutang dito kahakahinapusan, dito kahapanagnaan, hajannatul firdaus, amo na yung pagyanon, a'alal jannah, sa taas-taas sulka, amo na yung jannatul firdaus. Ang kanarong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw lang niya mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, pangayuain sa taas-taas sulka, amo na yung jannatul firdaus. Bihan. Sabab indid tuhad to na di na masipat. In parasahan, in kataan sing karayawan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, inyaon katantan, nadaran kau nakapagbaway mataywan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Biya sa pantun, ini kau nagdaraigiban siya. Amo yan to. Naisun di mabaya simbihad to. At ini amo timpag-apasapasan subay sin hambuk, pahamuk den katot niyo. Amin madto kita umapas kumawa sin labi, amoy in darajat mataas. Bihan. Biya na sindi hadun niya ini, kita mabaya sa kita sin marayaw in parasahan ta. Umapas pa amin marayaw in parasahan. Sa ayaw isab maglag parasahan, kalupahan ta inadlaw akhirat. But inadlaw akhirat, suko yan sin nyawalihan mo. Insuko sin jasad mo. Amo na in pag inumakan mo riha, dunya ini. Sin kababayaan mo kata. Nahasupay magtimbang in hak, simbaran mo, paparan mo. Majukop in dua, suway magsibo in ini nyawalihan, iban sin jasad. Bang mo patambukunin ba in jasad mo, suway mo wala patambukun in nyawalihan mo. In nyawalihan mo, in parsukuan niya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kataan sin hinang marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo adto in parsukuan niya. Sabab in dua ini, isa ni magbutas. Di hadon niya ini na longta in pag-agad sin dua, nyawalihan iban jasad, in ini, bukon siya tutug. Ba't bang kau matug na, magbutas na kau. Day-day. Sa lukay mo natutug. Hibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala inyawalihan mo, kayo mo bang kau makapati na? Bihan. Narito hadlaw akhirat, magakad na karwa. Sibo da in kaaunan sin manusia, harap ka pasulga atawa harap ka panarka, nagaakad na karwa. Bihan. Naamo yan to. Nahangkan na suwaita, da hindi pahadun niya ini piya paruli tamarayaw. Iuuli ka tamarayaw. Diadakahan tamarayaw. In amoy in, ini hibutang taing kaadilan, muna paginawawaran ta. Kaadilan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in pag-ibadat ta patuhan Rabbul Alamin. In kaadilan ta patay manghud ta, amo in hitukbal ta in, kapatot niya rin di kato. Supay sab niya hikaruhal kato, in kapatot sinsiya. Nabihad to, inamin uno niya. Na inilong niya, amo na ini, in amin surah, doon hayaon, amoy in, magtukbal kita sing kapatut tapatuhan Rabbul Alamin, hasupay sabi karuhal niya kato, in kapatut taraing kaniya, amoin, ini, madawhat ta in janji niya kato, bang kita hauno hibutang. Bihad to. Amin iuungot, sin angan-anganta, makakadto kita pamasan ng, suway mo hinangon, indaan sinhikasan nang mo. Biya da sindi hadun nga iniwang kau mag-usaha, maglag kau usaha, pasal sin mabaya kau sumanang. Bihan, in amuin tiyatali mo bihan halam sin umo, amuin in hinangon mo, suway mo yad to paganggautaan, daing haibal mo. Sa sumakawa, in kita Muslim dukaing.
Sabab suway kita mangayo tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala wat in kita yadto na. Nagdara kita sindua. Amin asal tabi at taatawalong tapagkari asal ipagtatauta. In kita kulang kabus. In kita lugi. May tak di malugi. Bang asal way puunan. In puunan ta amurain waktu ini rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Malago sa ini parkala. In waktu rihil kato. Waktu ta ini amunain umulta. Amunain umulta. Kay pagbugto sin napas wainin waktu ta. Miuklas. Nabang kita rihilan sin Allah ta'ala mataudin waktu subay kita umapas kumawa sin waktu yaon para haamuin lutuan antarahun pa adlaw akhirat. Bat amuyad tuin amuin mahinang ta tindukanan sin katan kasannangan dito ha adlaw akhirat. Amuin mahinang parsababan hikatukbal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in janji niya kato. Amin asal biya baita. Sin maaun in bihay ni bihayad tu na hali kamu jagahin niyo in parkala niyo hasupaya haadlaw kana na di na kamu masusa pasal Allahu ta'ala na magtukbal sin amuin parsukuan sin tiap-tiap hambuok deng mga ipon niya. Pauno-uno na in parsukuan niya. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala adil. Bang unuin asal, doon haon, parsukuan mo, makawa mo yan to. Wairong makakadugaing. Biha. Biadasan si mga rijiki alta ini. In rijiki alta ini asal ini kato. Kaya susulat na. Biha. In kaya susulat dain doon, biutang doon haon in magkarayahan, kawiban kamiskin mo. Yaunda. Maglag ka sindan, kuno ko mahinang dayan, kuno ko mahinang miskin. Sa sumagawa, karuwa-ruwa yaon, subay mo mahinang pag-ibadat. In kamiskin, subay mahinang pag-ibadat pa Allah Ta'ala. In pagdaya, subay rin sa mahinang ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amo at maksud. Sabab wayroon maksud sin Allah Ta'ala rukaing nagpapanjari kato, buat malingkan mag-ibadat harap kaniya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako nagpapanjari sinjin iban manusia buat malengkan hangkan kopya panjari induayan hasupaya sila makapagtag-ipon kako. Na hasupaya bang magtag-ipon da induayaon hasupaya isab madawhat sinduayaon in parsukuan nila rito hadlaw akhirat. Amuin magtupan iban sin parsukuan pa kaniya. Biha. In naginang marayaw nakarayawan in madawhat. In naginang simmangi nakangi anin madawhat. Nabihad tura. Maluway sa ambiya mga talion mo bihan. Bang kita magtali da si mga pakarajaan ta, kaingatan tawang kita harap pakain. Hangkan na lang niya yung mga bariman, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga silayan amuin, miyama kada amin aturan ini, nag-aamal sali yung pag-iman nila, piyatatarang nila roon na amin hibal sing ginhawabaran nila. Sarta yaon kanila, di maigim pagpatumtum piyatumtumiha antara, biya nasing kita bihaon, pagpatumtum piyatumtumi. Kaya wajiban kami magpatumtum ha mga kataw-tay manghuran. Ampay pagpatumtumon, biya ita muna-muna. Inini wasiya, atawa innasiha, muna-muna aming mga tao nagdararungan sin pag-agama, in pagnasihatan, may ta. Sabab bang aon, kalaungan sin nagdara sin pag-agama, maraing kamatauran, pakalaungan. Biha. Nabihan sa ubos wali aimmatil muslimin wa ammatihim pakatan saplag bihan sa tagnaan din dito haon hati niya bang aun doon haon nalaong biya makamo ini aun kalaungan suway ka mo magpatumtum bihan kan nabiya mga magsambahayang kita yaon bang nalaong kita rakaat kaya lupahan bihan wajib hakatan magpatumtum imiyang ka subhanallah hasupaya katumtuman niya ay aun tuy kulang sin ammal ito. Hasupaya mapajukup. Bihan yan. Nabihad to in agama. At inasubay kita makuyag pagpatumtumon. Biyasing kuyag sin tao magpatumtum da isab. Sababing magpatumtum, aun doon dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Into may masin patumtum yan to. Aun da isab dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya da sin nagpatumtum. Biha. Mahita, sababin nagpatumtum niya, bukon yung piyatumtum niya, rin haakal niya, iban pikilan niya.
Kiawa niya ring ha undang-undang sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha Quran maha mulia. Kiawa din doon ha amin pagpatarrang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang aun ko lang doon haon hibutang ta atawa 5 simbiya mga pagpasampay yaon na inyad to hambuk to ring ha mga kakulang. Amo na yung pag-ianon kain na sipat simpagkamano siya aun kakulang. Magkalupa kita, magkalawong kita. Hangkan na kita subay pagpatumtumon. Hangkan na kita subay pa ini hatihon bihan. Subay kita kung marukal, subay kita makuyag bang kita patumtumon. Sabab bang kau piya tumtum, imaanan niya malasa siya kay mo. Hangkan kau piya tumtum. Bihan. Nabang siya malasa kay mo, subay mo isab siya lasahon. Man la yarham, la yurham. Hindi makasilaw niya na subay isab di kasihon. Di kakasihan inta uri makasih. Makasikaw hatay manghud mo na suy misab. Suy niya kausap kasihon. Bihad to. Naim kasila sa yad tuhangan sinaka man sin Allah subhanahu wa ta'ala na malaggo tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan inday nga mga ini pangadjian dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan dahil nga mga sura amin aun kasam at sing kasam ini pagpakusog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ini amin bisara halawm niya ini katan sarta in bisara tay ni katantan pagpatarrang sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan katad sin siya tuodin Tuhan Rabbul Alamin isa-isa niya mapatut pagtag-ipunan iban siya in nagbabaya sing katan pakaradyaan sin hambuk pahambuk den kato taniyo in suway sadya uno-uno parkala hiwi na to katan pa Allah subhanahu wa ta'ala in amalta kulang bihan dahil waktu pa waktu aun waktu magkulang bihan hangkan na in biya kato ini biya mga ini limukay-lukay na riha dunya ini na kumu na saan in biya mga hibal madtumaribihan di na tuod maka ini tilusa himibal biya sin hibal sin bagong bata yaon misan ay namin timindog ko yan na ano maakak na bihan ubos bang manaw bihan biya na panaw pangantin bihad to sabab sin amun kalamma amad to inamin ini laung tasipat nasa hauno kita kumakusog dahil hakusog sin Allah subhanahu wa ta'ala pangayon taring kanya hasupaya kita kumusog magibadat harap patuhan Rabbul Alamin nabihad tulong tain in subay ini tiatan to taring hawak to pawakto mga palanggungan ha kama Islam in ini pangadjian ta ini na hambuk deng ha mga sarew-rew pangadjian but biyay ta doon hay ni sin ini Imam Shafi'i laung niya ini law lam yanzilillahu siwa hadhihi surah lakapatin nas banglaung niya wayroon na at niya piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala surah dugaing deng ha amin surah ini na mamarahin na hamano siya amin upat sadya ini biyagbukan mo mamarahin na kato in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta piyatarrang mo in pag-iman mo patuhan Rabbul Alamin himinang sin amal amin wayroon uno niya wayroon kuhila niya sabab niya makaddoon ha pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta tutog doon in pagpatumtum piyatumtum antara sin magtawtay manghud maglawla siya magkampung bihan labi-labi na tuod magtay manghuda ka ma Islam in pagwasiyat doon hakasabar, subay kita magsabar, bating pagsabar, ibadat patuhan Rabbul Alamin, madawhat na to, in sa lago-lago, amuin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله